lento yenzeke lapha ayisiphathanga kahle. Silimele njengobukhosi, silimele njengefamily. Charlene Matthews lobeka ngumfelokati wenkosi Clyde Mnisi udujulwe wabulawa kulokusa kwalamuhla emkhuhlu udvudane naseHeziviwe eMpumalanga. As long as the LGBTQ plus community is not free in Uganda, we are not free. Liqembu le-EFF lishuqile emahhovisi elive lase-Uganda kuleli kuvakalisa kungahambisani nemithetho-sivivinyo lonyathela emalungelo ebantfu labathandzana ngebulili lobufanako. The challenge came when they were supposed to fly out to Benghazi. Would be relieved that that's not on target. Tisebenzi letimbili telicembu lemarumo gallants solo tigcinwe eLibya emva kwekufundvwa ngulomunye somabhizinisi. Kwaba kuhle kuphindze ngihlanganyele nawe mbukeli etindzabeni telulwimi lesiswati lako SABC 1 lesethula bukhoma etindlini tekusakata te-SABC e-Auckland Park eJozi lishonile. Khumbula ke ukuthi letindzaba tiyatfolakala etinkundleni tekuchumana kanye na ku-YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Mbukeli ungaphuthelwa luhlelo lwe-Asikhulume ku-SABC 1. Abezimnandi uhlelo lwe-SABC olungungqa phambili nolusakaza ngolimi lwesiZulu i-Asikhulume Let's Talk lubuyile komabonakude benu babukeli. Baba wena ungafisa ukuthi uhlelo lwe-Asikhulume lukhulume ngani? Indaba loshade iyaphazamisa. Bawuhamba ugesi bayangibamba. Kodwa kagesi ayikulimaza kakhulu amabhizinisi awasasebenzi. Ungabona imotweni kanjani seshayisene ngendaba njalo amaphotos asemgwaqeni. Amaphoyisa phela sathi iconto. Manje iconto loshona. Nathi asikhona ukusebenza. Amathuba omsebenzi siyouth sayidinga imisebenzi. Ayifise ama-prize ekudla abanye abantu abasebenzi baphila ngemali edrani. Sisakhulunywe ngale yokuphumeza kwabantu besifazane nengane encane. Simzwile sanlalela asihlangane njalo ngolwesibili ku-SABC 1 ne-DTT. Asikhulume Let's Talk. Charlene Matthews lobeka ngumfelokati wenkosi Clyde Mnisi udujulwe wabulawa kulokusa kwalamuhla emkhuhlu udvudane naseHeziviwe eMpumalanga kanti kukhona lababili bemndeni nabo labadujulwe balimala kulesehlakalo. Lokhu kwendeke esikhathini lesingaphansi kwemahora lange-44 kungcwatshwe indvodza yakhe. Inkosi Mnisi yashona emva kwekudutshulwa ngemvula yetinhlavu esikhathini lesingetulu kweliviki lesengcile futhi naseKruger Mpumalanga International Airport. Emva kwemalanga lamabili kufihlwe inkosi Clyde Mnisi, umfelokati wayo Charlene Matthews naye sewubulewe ngawo kodutshulwa. Umndeni uthi Matthews lobeka neminyaka lengama-30 ucela ababulali ukuthi bangambulali. Lesigameko sishiye lo mndeni ushaqekile. Lento yenzeke lapha ayisiphathanga kahle. Silimele njengobukhosi, silimele njengefamily ngomndeni. Ngoba besalindele ukuthi indlovukazi isazosichazela ukuthi yini le umfowethu amtshele yona, liyamchazele yona ukuthi kwenteka lokhu nalokhu nalokhu. Sakhile nguna usinze ngakulambisa kepha ke ulimele emva kodutshulwa nalelinye lilunga lemndeni. Mina bengilela. Mangilela. Bunkuve umuntu angena. Uma lo muntu angena bunku wavuka. Wangivusa mina. Kanti lo muntu ungishayile. Mangishaya bunku walona ngizivalo. Waqeda wahamba ngala kulala ku squeeze khona. Ngilala ku squeeze lo abuya ngala ku bunku futhi. Mina ngaluba ngefastela ngajumpa mthangana ngayobude umakhelwana. Emaphoyisa aphenya licala lekubulala namabili ekutama kubulala. Kwamanje ngeke sithi siyazi ukuthi imbangela yalokududula yini, kodwa siyaqhubeka ngoluphenyo lethu in terms of ukuthi
singathi kuyahlobana ukududula kwa chief mnisi nomfazi wakhe asikho sure kwamanje kodwa siya investigate ngeke sivale ngaphandle liphenyo lethu sithi hayi cha akusho ukuthi ngibo labantu lababulale uchief oraksibo. Inkosi mnisi bekulinzele ukuthi ivele enkantolo kulenyanga emacala yamene nekutingelwa kwobhejana ngalokungekho emthethweni. Babulali bamnisi nemngakhe basacwele emahlathi. Emaphoyisa acele emalunga emphakathi kwalekelela ngelwadi longaholela ukuthi baboshwe labasolwa. Litembu EFF lithi kubengameli wase-Uganda Yoweri Museveni akasusa umthethosivivinyo lonyathela emalungelo ebantfu labathandzana ngekwebulili lobufanako. Leli cembu nalabanye labathindzekako kulolu dzaba bamashele emahhovisi elive lase-Uganda kuvakalisa kungahambisani nalomthetfo. Umholi we-EFF Julius Malema uthi uhulumende wase-Uganda kufanele abukisise lo mthetho lovimbela abantu bakulela live labathandzana ngebulili lobufanako. We are saying to Museveni, leave the people the way they are. It is not our problem. It is not your problem. It is not a problem. What if Museveni is lesbian or gay himself? What if Museveni is going to discover that much later? Because there are people who discover that even when they are older, that actually this is who I am. Malema uthi bantfu labatawutfola amachaphatelo lamaningi ngenxa lomthetho bantfu labadla imbuya ngeluthi ngenxa yokuthi bede imali yokutimela izinkantolo. Those who do not have political connection, those who are not from well-known families and business families, they are going to be killed not because they are gay but because they are poor. Lo mholi we-EFF uthi balwele emalungelo etakhamuti tase-Afrika litingakakhululeki emaveni atom. As long as the people of Swaziland cannot choose who's going to lead them, but some king out of drunkenness decide who must be a prime minister in Swaziland, we are not free. We are free if the world is free because we are part of the globe. Malema uthi sesifikile isikhathi sekuthi kusekelwe bantfu labathandzana ngebulili lobufanako. Ngemvuselelo lobisi etindzabeni SABC eJuzim. Inhlaba mkhosi kulomklamo weqashwa kwemaphoyisa lati inkulungwane letilishumi seyicele ukuthi lendzaba ifakelwe tibuko iphenyisiswe. Lo mbiko weluphenyo lolubandi logadwe ngalabovu ngendzaba yeqashwa kwemaphoyisa kulomnyaka lophelile usengakakhishwa noma nje komishana wemaphoyisa Fani Masimula aqinisekise ekomidini lelibuke ekusebenza kwemaphoyisa eParliament ukuthi lo mbiko utawukhishwa kungakapheli inyanga yendlovu lenkulu kulomnyaka losetulu. Bacishe balinganiselwa ukuthi inkulungwane letilishumi abantu labaphothula kuba amaphoyisa labacamuke etikoleni temaphoyisa letehlukene ngenyanga yengungwane kulomnyaka lofile. Umcimbi wokuphothula bewuhanjelwe kumongameli wakuleli Cyril Ramaphosa. Kusenjalo sekuvele tinsolo tekuthi labanye labaphothula bangena ngalokungekho emthethweni kulolu hlelo. Inhlaba mkhosi lebiya ngalolu dzaba emaphoyiseni ichaza ngalolu hlelo lolukhohlakele ukuthi lusebenta kanjani. Waya ukusachelete ndani babuza ukuyisa kaye. Abafika lutho you deposit go ShopRite. Kafishane uthi le mali awubaniki esandleni. Kepha uyifaka eShopRite money market bese naso uyifakile ubese uthumela umlayeto kulabantu labacashako. Uchaze ukuthi imali soyifakile kungilapho ke batokuniketa emaphepha lokumele uwagcwalise nekusina sewende njalo batawuqinisekisa ukuthi tonke tinto takho tihamba kahle. Utobuza ne difomo kuyena fund difomo. Labatinkulungwane letine nemakhulu lamathathu nemashumi lasihlanu nesithupha kulabatinkulungwane letilishumi bathola ukuthi bangene ngalokungekho emthethweni ngekusho kweluphenyo. Kepha ke labangemakhulu lamathathu nemashumi lamathathu nesikhombisa bebangaveli kuloluhla lolufaka ticelo lelwatholo. Kanti ke nyalo sekuphonya ukuthi kuyangani emaphoyisa latinkulungwane letisihlanu nemakhulu lasihlanu nemashumi lasithupha nesikhombisa langakase athole kwekuceceshwa. Emacala avulwe etiteshini semaphoyisa eThemba Police Station, Hillbrow neEdenvale.
As soon as these allegations were brought to our attention, the National Commissioner instituted a forensic investigation. Thus far, 3 people have been arrested. None of them are SAPS employees. They are actually civilians that were found to be promising applicants job opportunities within the South African Police Service. Ongeke emehlo atabe atsenjo kulombiko lotawukhishwa mayelana nekucashwa kwalamaphoyisa lekulinzele ukuthi akhishwe ekupheleni kwenyanga lephelile. Indvuna yemaphoyisa abheki icele uthi bangetulu kwetinkulungwane letisihlanu bantfu lababulewe etigamekweni tekubulala ngebunyendi kule minyaka timali lemine leyengcile. Cele uthi isifundza saKwaZulu Natal, Intshonalanga Kapa neGauteng ngito letinetigameko letisetulu tebantfu labashonile. Loku kuvele emphendvulweni yendvuna yemaphoyisa kumbuto lobutwe ePhalamende. Kuchanje elilizwe lithwaqwe iziganeko zokugetyengwa kwabantu bebaninzi ezishiye amapolisa kunye noluntu bezibuza ukuba yintoni injongo yazo. Nakuba kunjalo ucele uthi bakhona abantu ababanjwayo ngalamatyala. Nakuba kubanjwe abantu abangaphezulu kwe-1,500 likhulu kuphela abafunyenwe benetyala. Oku kuyaxhalabisa kwamanye amalungu eParlamente. The fact that a lot of criminals just get away because of poor investigation and the latest crime statistics, it is clear that the police cannot protect the citizens of South Africa properly. Abanye abahlalutyi bezopolitiko bathi unobangela woku kukwanda kokusetyenziswa kwemipu engekho mthethweni. It appears that there is increasing use of firearms in violent crime in South Africa. It's looking like the efforts to reduce the availability of firearms to people involved in crime are failing. Iphondo lomntlakoloni lilolodwa elibhalise amanana ngaphantsi kwe-10 kwezi ziganeko zehle ngeli xesha. Dinglulama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Kuletinye tindzaba nasibuya etitolo kushone sisebenzi lesisebentela inkampani yekwakha ngemva kwesiphepho lesihambisana nemoya lonemandla lodale umonakalo lomkhulu empangeni nase-Richards Bay enyakatho ye-KZN. Asiphinze sikwemukele esigabeni sesibili setindzaba telulwimi lesiSwati. Mbukeli nawusanza kungena ukhethe kahle. Indvuna yetebulungiswa Ronald Lamula ichaze lokubaleka kwaBesta njengaloko lokulihlazo. Lamula uvele namuhla embi kwekomiti yePhalamende lebuke kusebenta kwalelitiko naletinye tinhlangothi. Kepha i-G4S beyingekho ke lekungiyo lenenkontileka nelijele laseMangaung lapho Besta weca khona. I-G4S ithumele incwadi kuleli komiti lapho icele khona kuvikeleka ngaphambi kokuthi ivele kulo. Le nkampani bonogada ithi isebenza ngaphansi kwemthetho loqinile kumele iwulandzele kepha ithumele ummeli wayo ukuthi abe ingxenye lomhlano ucacisa ukuthi kungani i-G4S kufanele ikhishelwe emasamanisi ukuthi ivele ePhalamende. Malunga ePhalamende athi kungani le nkampani kufanele ibhace athi ikhombise kwedzelela le komiti nemalunga emphakathi. I found it difficult to contain my outrage at this set of circumstances for a start, that this kind of thing can happen. What do they have to hide? Chair, I also believe that by that letter that they've sent you, where they talk about being bound by some contractual arrangements and some protection, what about the women? What about the women, the rape survivors that were totally unaware that Besta was out? I don't know whether I'm angry or I'm scared. The issue is that being a woman, having such a person outside there where we don't even know what is happening. This matter is a matter of national importance. It's a very sensitive matter. From our side, we are ready to
take the nation into confidence on this issue, which has been very disappointing and embarrassing. But we think that we should not bury our heads in the sands. We need to pick ourselves and get to the bottom of the matter and arrest the fugitive. Besta lwatiwa njenge-Facebook rapist ugcwele iganga solo kwangenyanga yenkhwekhwethi nyakenye. Lolu tsaba lolu lushiye sive sishaqile kusukela lwavela kanzima malunga ephalamende nesive bafuna timpendulo. Kushone lesisebentela inkampani yekwakha ngemva kwesiphepho lesihambisana nemoya lonemandla lodale umonakalo lomkhulu empangeni nase Richards Bay enyakatho ye-KZN. Imindeni lengetulu kwemashumi etindzabeni letehlukene dvute nempangeni iye yasuswa emakhaya ngemuva kwekuthi tindlu tayo tikhukhuleke. Kubikwe ukuthi isisebenti lesisebentela inkampani yekwakha siwe etule liphahleni lwemoli yasempangeni kwabese kulimala labanye lababili labaphuthunyiswe esibhedlela. Kuthiwa letisebenti bekade tilungisa la kumosheke khona kulendzawo siphepho siye sashiya umonakalo lomkhulu emigwaqweni kanye nasetitolo kulendzawo yemabhizinisi. Kusephuke tihlahla kanti leminye imigwaqo iye yavalwa ngenxa yemthamo yetimoto. Kucekeleke phasi lamanye amadolobha lekufaka ekhathi imtubatuba, ijozini kanye nemanguzi. Letindzawo tiye taba sebumnyameni ngenxa yekuphazamiseka kwetindzambo tagesi. Masipala wemhlathuzi uthi tibhedlela kanye netakhiwo tahulumende timoshekile. Tiphathimandla tona tithi lithimba lenhlekelele lisita labo labatsindzekile nekubuka ukuthi unganani umonakalo. Njengobe sekusonzele emaholide ephasika, ingabe ahamba njani malungiselelo netinhlelo takho? Mina futhi njengoba ngumuntu njengesumuntu wamasonto ngoGood Friday akukho engisuke ngihlelile. Ngibalekela ke lesiminyaminya esenzakalayo ngoba abantu abaningi basuke bezohamba emgwaqeni ngesikhathi esisodwa gcine kudaleka ingozi ke engenasidingo. So mina ngivele ngizihlalele phansi ngiyobona mase kudlulile. Akuphethe kakhulu nje la kumina umsakazi. Isimo somnotho siphethe kakhulu so bengithi ngumuntu ofuna ugoduka so amasenti indlela angavuki ngayo so uyabona ukuthi ngeke kuze kwenzeke so nje into eyiningi umuntu uyabuka la konakele kakhulu. So angicabanga ukuthi umuntu uzokwazi ukuthi ngihambe ngendlela abefisa ngayo ukuthi ahambe goduka. Imali azikho, load shedding, imisebenzi yaphela so nje eSouth Africa kusazoba worse. So nje amaholiday awahamba ngendlela bengifisa ngayo, imali ayivumi. Sine emalungiselelo ahamba kahle kakhulu silibandla lasezwelisha Alliance Church ngaphansi kwaPastor Nomsasithole so besilapha kanyamazane Alliance ngobe onke ma-alliance atobe aphelele adumisa adlala iblenkosi abamuhle Jehova. Lona ngumbono wembukeli SABC ete yethweswa ukuthi phendvulela ngawo. Vakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Nati lethamba embili kuletiphuma embiteni kuligwala gwala FM na Den Dlamini. G4S sikuvela phambi kwekomiti lebuke ebulungiswa netikhungo tekuhlumelelisa similwa eParliament Besta ejelele Mangaung sekushiye emalunga eParliament athu kuthelem. Ngosikhathi washifu Clyde Mnisi lo sanza kufihlwa lembela sonto kubikwa ukuthi uDutshulwa wabulawa tinsolo yabuya letingatiwa emkhuhlu kulesifundza sempumalanga itolo ebusuku. Kanti ke mbukeli itiguqa lapha atalomuhla asiphindze sihlangane ngalokutako. Sasa titfole setenabanabile ku-DTT ngensimbi yesithathu kuye kunsimbi yesine Tindzaba nibe nebusuku lobuhle.